Hallo en welkom by hierdie video, waar ons gaan ondersoek hoe stoffoute F kan gebeur voordat 'n navraagloop F terwyl dit uitgevoer word, en hoekom dit noodsaaklik is om hierdie verskil te verstaan vir doeltreffende foutopsporing. Sintaksfoute kom voor wanneer die skilkode die taalreëls oortree, soos ontbrekende kommas, verkeerd gespelde sleutelwoorde of klousules in die verkeerde volgorde. En hierdie foute keer dat die navraagloop omdat sal server dit onmiddellik voor uitvoering opspoor. Looptydfoute kom tydens uitvoering voor, selfs wanneer die sintaks korrek is, in situasies soos deling deur 0, buitelandse sleuteloortredings, of die invoeging van duplikaat primêre sleutelwaardes. En hulle laat die navraag misluk omdat dit op ongeldige data of toestande afkom terwyl dit loop. Kortom, sintaksfoute stop jou sil onmiddellik omdat die kode self verkeerd geskryf is, terwyl looptydfoute tydens uitvoering voorkom wanneer geldige sil problematiese data of toestande teekom. Om die verskil te ken, help jou om probleme vinniger te diagnoseer en meer betroubare navrae te skryf.